awekufa sigone lenina usihlwithile injabulo yempilweni zethu awekufa sigone lenina usithathele ukukholwa yempilweni zethu baba sibheka kuwe sidinga amandla amasha izinhlungu zasemhlabeni sisishiye sibuthakathaka baba sibheka sidinga amandla amasha izinhlungu zalomhlaba sisishiye sibuthakathaka usithathele umkani wethu ube namaphupho naye empilweni yakhe awekufa awunamahlo awekufa sigoneleni na usithathele abazali bethu wasishiya sizintandane awekufa awunamahloni awekufa sigoneleni na baba sibheka kuwe Jehova sidinga amandla amasha izinhlungu zalomhlaba sisishiye sibuthakathaka baba sibheka kuwe Jehova izinhlungu zalomhlaba sisishiye ngelingilanga kuwe sobheka emehlweni sibuso sithi kufa bo mawujesu wesiza ufuka bagcwele kuyobe sekuphelile ngawe ngelingilanga kuwe sobheka emehlweni sibuso sithi kufa bo Baba sipolisa manxeba bo khumbula ukuze izinhlungu zalomhlaba sisishiye sibuthakathaka izinhlungu zalomhlaba izinhlungu zalomhlaba sisishiye izinhlungu zalomhlaba izinhlungu zasemhlabeni sisishiye sibuthakathaka Holy Samantha Jehova Sithakathaka thina baba asinawo amandla bo Holy Samantha baba
Siyabonga uNkulunkulu ophinde wasigcina futhi waselusa wasibusisa kuze kufikela ngalona namhlanje singabaphilayo iminyaka yona le singabaphilayo uNkulunkulu asimbongeni isikhathi zonke. Singakhohlwa into ezimbili, ubudlelwano bakho labanye abantu, ubudlelwano bakho loNkulunkulu kuqhakathekile insuku zonke. Sizifakeni nje umkhubeni omuhle, uvukisa abantu ohlala labo, uvukisa omakhelwane, ukhulumise kuhle abantu emsebenzini, empilweni, abantu ohlangana labo. Siphileni kuhle labanye abantu. Sizeni okumele sibasize, siphathisene okumele sibaphathise, isihlobo zethu, abangani. Lo munye umuntu ongamaziyo umnike usizo, uNkulunkulu uzakubusisa ngendlela efana nayo. Sike sithathe ithuba futhi lokubala ilizwi likaNkulunkulu, sikhulekeni simethembeni uNkulunkulu othembekileyo. Zona izinto zombili ziqhakathekile, ubudlelwano bakho, ubudlelwano bami labanye abantu, ubudlelwano bakho, ubudlelwano bami loNkulunkulu osezulwini. Umlimo asenzele kuhle, sicinezeni sikhulekeni. Baba uMlimo osezulwini, siyabonga ngoba uyasithanda, ngoba lathi usigcine umseni wakho, sithungamele ngenxa yegama lakho siyakhuleka. Amen. Amen. Siyabonga sihlobo esithandekayo, silokho esiqhubeka sise-Egypt. Sise-Egypt kodwa ke siyabonga sokuzaphunywa, sokuzahanjwa, sokuzafikwa eKenani. Siqalisa indlela yokuya eKenani. So umlimo asiphathise, umlimo asenzele kuhle. Konke asenzela khona abantu isihlobo esithandekayo, ufisa sinanzelele ukuthi uNkulunkulu ngubaba wethu, sinanzelele ukuthi ufuna sikhululeke, sinanzelele ukuthi ubudlelwano bethu naye uyakuthanda kakhulu uNkulunkulu. Sesiku chapter 11, ipledge yokucina eyachaya Egypt. Leyo ke yayile condition even labo Israel ngale. Kungekele ukwenzakala something labo babezachaywa ke luhlupho lona lolu olufanana lolwama Egyptians. Asigijimeni sikhangeleni lokho. uNkulunkulu ngilokho ngiqhubekela phambili, lokho ngincenga, lokho ngifithizela isihlobo esithandekayo. uNkulunkulu uyasithanda njengoluntu, njengabantu bakhe. uNkulunkulu uyasithanda. Singabe le ndaba lokuthi abanye abantu bathina eceleni, wena ngokwakho uNkulunkulu uyakuthanda ngendlela emangalisayo. uNkulunkulu ufuna ukukhipha ebugqilini, uNkulunkulu ufuna ukuthi ukhululeke. Kasivumeni ukukhululwa ke nguJehova, kasivumeni ukubuya kuNkulunkulu lomusa. Abese khamba futhi uMoses sesiku chapter 11. Afike futhi kuFaro athi njengoba ubusala kwakungemva ke sokube nomnyama omkhulu eEgypt, umnyama omangalisayo ngale eGosheni kulokukhanya. uNkulunkulu kasize empilweni yami, empilweni yakho, egumeni lakho, woba lokukhanya okulilizwi likaJehova. Lanxa umhlaba ungasibekelwa ngumnyama okwala ilizwi likaJehova, kasilithatheni ngoba liyisibane, kasibeni lokukhanya, kasibeni ukukhanya emhlabeni olumnyama ukuze sithole insindiso lentokozo lokuthula okumangalisayo. Nxa eseyalile uFaro uMoses amlanda amtshele futhi ukuthi zwana ndoda, okuyalandela kade sikukhulu kakhulu kuyethusa, kuyesabeka, kuza kuba lokukhala okukhulu eEgypt. Kuza kufa ama-firstborn, abantwana, abantu kufe awezinyamazana, kuza kufa ama-firstborn. Ngoba uNkulunkulu uthi yena khulula, yekela, vumela abantu abami abako-Israyeli bayingikhonze enkangala. Uyakhala umlimo, uyancenga umlimo, ufisa sikhululeke, ufisa sibuye kuye sizomkhonza. Impilo yethu yonke njengoluntu thina kumele siphilele ukudumisa uNkulunkulu osezulwini, kumele siphilele ukukhonza uNkulunkulu osezulwini. Nguye ubaba wethu, nguye umsizi, nguye umdali, nguye umsindisi wethu. Nxa iBhayibheli liqhubeka lithi lona uFaro, inhliziyo yakhe yayilukhuni bantu, yayilukhuni inhliziyo kaFaro. Sinxa ngikhuluma ngoFaro sicabange ngikhuluma ngoSathane owali ukuthi sikhululeke. Nxa ngikhuluma ngenhliziyo kaFaro elukhuni, ukhangelele yakho inhliziyo, ngikhangele yami ukuthi
kambe kayilukhuni yini ubulukhuni benhliziyo bukhanya into zona ezimbili enhlala ngikhuluma ngazo nxa siqalisa indlela ophatha ngayo abanye abantu indlela okhuluma ngayo labanye abantu indlela okhuluma ngayo ngabanye abantu bengekho kuyaveza ubulukhuni lomumo wenhliziyo yami lenhliziyo yakho asambeni la Bible lithi lona nxa uMoses esamba wakhuluma noFaro wasebuya ke esezokhuluma labantwana bakwaIsrayeli sesikhamba naye buye ezokhuluma labantwana bakwaIsrayeli athena okuzakwenzakala lapha kuzakufa ama-firstborn e-Egypt la ukuze lina liphephe libambela umnyama kongela lutho okumele lubalwenzi istorm hail kongela lutho okumele wenze okumele bahlale kuphele eGoshen but nxa sokubuya entweni yama-firstborn kulento kumele bayenze abako-Israyeli kulento akumele bayenze kulento eyafundiswayo isukela ku-Adam ibuya ngapha ukubana ngenxa yokuthi umuntu usewele esonweni into kumele ihlale emakhanda oluntu yikubana kulomsindisi ozabuya azobafela umsindisi ongelasici uJesu qobo lwakhe umdali wakhe uzabuya azobafela so babekwenza uAdam bakwenza abantwana bakhe kwabuya kuboNoah kwafika kuboAbraham sekufikile labo Israyeli babekwazi babekwenza uJacob ukhetha imvu akhethe kumbe imbuzi engelasici ibulawe lichithwe igazi ilikhomba okufa kukaKristu esiphambanweni ekhulula umhlaba wonke so abesebuya kibo uMoses athi yena zwanini lapha bambani lapha lokhu likubambe njalo lokhu kakulandaba ukuthi ungako-Israyeli kumbe kayisuye ungakuyekela uzangena engozini uzafelwa ngumntwana so lonke ngicela lenze so libambela ya imuli ngemuli basukuma ungena esifayeni uthatha imvu ukuthathe lezinyane kumbe lembuzi lihlinze kuhle igazi lakhona libe selilihlikihlela lipende umgubazi wendlu yenu ngoba okuzakwenzakala kule ngilosi ezadlule usuku ibulale wonke ama-firstborn ukuze liphephe ukuthi nxa ingilosi leyi indize emkhathini ibone igazi emgubazini ibisidlula sambeni la lalo gazi nxa ilibona izadlula ingadlula ku-Israyeli iyefika ne-Egypt iphenduke ku-Israyeli fike langapha kuma-Egyptians ingathola ku-Israyeli kulo-Israelite kodwa engafakanga igazi emgubazini umntwana uyafa so thina sonke akukhathalekile ukuthi uyakhonza kumbe awukhonzo qakathekileyo lokhu sithobethana ngikucelayo qakathekileyo ukuthi impilo zethu zigcotshwe ngegazi likaJesu ngoba nyayilanga uJesu wathi hamba uJohn wambona wamemeza waphakamisa ilizwi lakhe so ngithemba wazomkhomba la ngomune watshengisa abantu ukuthi yena bekani undlu kaNkulunkulu eqedisa isono somhlaba so uJesu liwundlu yilo iwundlu elilegazi elisindisayo bahlala abantu bangena ezindlini bahlala ngezimuli zabo kwiBhayibheli lona nxa libalutshwane kwakumele lize libize labo makhelwane lihlale ndawonye ngithe ngibala ngathi umlimo ulungile sike sakhuluma ngehailstorm ukuthi kulabantu ama-Egyptians ayensemkholwa uNkulunkulu ilizwe lalikhulunywa nguMoses basebelikholwa
base bekwazi ukuthi kulo Jehova osezulwini bayathatha izisebenzi zabo lezimvu zabo lezifuyo zabo ezazisemadlelweni baziletha bazivalela ekushedi zavikeleka kuHailstorm. Obhalayo uthi yena abanye abantu abanjalo abakholwayo bathe besizwa ukuthi uIsrayeli wenzani, besizwa ukuthi kuyini okuzakwenzakala, besizwa ukuthi ama-firstborn azakufa, bezwe ukuthi okungenza afe kuyini. Kuthiwa abanye babuya bazocela ukuzongena ezindlini zabantwana bako-Israyeli, lama-firstborn abo bangena lapho kwakulegazi khona emgubazini. Nxa ingilosi yayidlula yangababulala abantwana lanxa bama-Egyptians ngoba babengaphansi kophahla okulomnyango okulomgubazi khona olegazi lewundlu. So sihlabe ezithandika kuqakathekile ngicela ukuvayidela mbijana lapha ebantwini abakhonzayo. Nxa ukhonza bonke abantu ababa ngaphansi kophahla lwakho kabatholi insindiso, kabalubona uthando lukaMlimi, kabawubona umusa kaJehova. Nxa besuka sebebuyela emzini yabo, nxa besuka sebebuyela lapho ade behlala khona, kabasuke sebelensindiso ngoba bengene emzini okulegazi khona likaJesu. Manje usolakala kwenhlanhla kulabanye abantu ababuya bemazi uJehova kancane, bathi bengafika emzini yethu thina sithi siyakhonza baphume sebewesi, baphume ivangeli bengalifuni, baphume ukukhonza bengakufuni ngoba kuyabe ngani basekukhonzeni kanti basejele. Mizi yethu kayibe legazi likaJesu, bonke abangenayo bathola insindiso, igama lenkosi lidunyiswe. Ngoba abanye abangenayo, abanye izihlobo zethu bangathi bengafika kabathola insindiso, abanye kabangena kuphela sebehlezi iminyaka. Sike sakhuluma ngakho, sikhuluma ngokuyanga. Abanye izisebenzi kabalubona uthando lukaJehova eyisisebenzi esinjalo, kabona uthando lukaJehova engummaid enjalo, kawubona umusa kaMlimi engumfana wenkomo enguheadboy, amethemba uJehova, amthanda uJehova, athi ngiyabonga ukuthi ngisebenza emntwini olempilo yakhe ependwe ngegazi likaJesu. Manje abanye abantu abakhonzayo ayisilunya olwenyuko oluluma umuntu ngamuhle. Ngabe umuntu uyakhonza ulenqwaba yeBhayibheli, ulenqwaba yamabhuku, ama-quotation wazi ngekhanda, kodwa abantu abathintana naye kabalubona uthando lukaJehova. Bathi behlezi bezoqoqodwa, so wabe ngena wathi shuwa ngiyakwazi ngizwile okuzakwenzakala, ngicela ukucathela ulaka lolu, ngicela ukungena emzini lapha ngihlale lapha ukuze umntana amaphephe. Bangani mana mpindo kuyi iminyango yethu, imizi yethu, impilo zethu kazivuleke, bonke abafuna ukusondela duze kwethu kube lula basondele kithi bathola usundiso, igama lenkosi libe seludunyiswa, igama lenkosi libe selidunyiswa. Umlimi kasisize, ungabi lokudla okuhlobayo. Uvula umnyango wakho ubadla abantu babona igama lenkosi lidunyiswe, babona uthando lwenkosi empilweni yakho. Asambeni igazi, iminyango yempilo zethu. Ngithinta manje ngikushintshela, umnyango wempilo yakho yinhliziyo. Inhliziyo yethu kumele ipendwe. Amehlo ethu lawo ngumnyango, ikhanya kwempilo, umnyango wempilo, umnyango wami womzimba wami kumele lawo apendwe ngegazi likaJesu. Umlimi asize ukuze sikhethe lezinto zokubukela, sikhethe lezinto zokukhuluma, inhliziyo yethu ithintwe phakathi, ikhipha amagama ayisibusiso kulabo bezwayo ngoba ipendwe ngegazi likaJesu. Xa iBhayibheli ikhuluma ngenhliziyo likhuluma ngengqondo. Ingqondo yi-command center yomzimba wonke. Xa ingelagazi likaJesu, okungenayo
kuyingozi kuze kube ingozi la kuwe mnikazi wengqondo lo mnikazi womzimba unalo. So kuqakathekile ukuthi sizinikele kuKristu ahlale emzimbeni yethu, ahlale empilweni zethu, ahlale enhlizweni yethu, imizimba yethu ipendwe ngegazi likaJesu, imicabango yethu ipendwe ngegazi likaJesu, ukuze babusiseke abaseduze kwethu, simikhonze, simdumise uJehova onguNkulunkulu wethu. Asambeni Bible lona babethela lapha lake labulala imbuzi ekhaya, igazi likhomozelwe so ngomganu wengubhe, bengathela igazi laphana emganwini wengubhe. Hey, kulo muntu engibaleka athi lapha futhi umlimo ulungile, kuthiwa basebethatha ekunye okuyisihlahla okuthiwa i-hyssop, okunye okuyisihlahla okuthiwa i-hyssop, babe kusebenzisa for i-purification nxa bezihlambulula. Yikho ababekuthatha bakugxamuze bapende emgubazini. Igazi likaJesu ngelokusisindisa, i-hyssop imelele ukuthi lelo gazi liyasihlanzisisa sibe pure. Singeza kuJesu siyahlanzisiswa. Ubamba sizwe la alikho ibizwe elinye lithenjiweyo ezulwini lemhlabeni ngaphandle kwelikaJesu. Alikho igazi elingachitheka khathesi. Kulabanye abantu uJesu abangamkholwayo, kulabanye abantu uJesu abangafuni ukumamukela ngokuswelakala kwenhlanhla sobe sithandekayo. Nxa indodana ingekho kakula nsindiso, ngoba nxa indodana ilikhulula liyabanga abakhulekile impela. Yiyo yodwa indodana ekhululayo, yilo lodwa igazi likaJesu elihlanzisisayo, yilo lodwa igazi likaJesu elenza isono sehlukane lesoni, kube ngapha umuntu isono sibe ngapha. Yilo lodwa igazi likaJesu elihlanzisisayo, yilo lodwa igazi likaJesu elisenza sikhululeke. Ngaphandle kukaJesu kakula nkululeko, ngoba liwundlu kaNkulunkulu. Ngaphandle kukaJesu akula mpilo engunaphakade, ngoba impilo ikuKristu. So singakhipha uKristu akula nsindiso, singakhipha igazi likaKristu sihlale ebugqilini. Yilesihlanzayo hyssop nge-purification. UDavid wathi ekhuleka kuPsalms 51 verse 7, wathi uNkulunkulu kamgeze nge-hyssop amhlambulule. Liyangizwa isono sami? So kumele sibe purified, amaqhwala esono aphele, aqedwa yini? Ligazi lewundlu. Asambeni Thomas abesebatshela ukuthi nxa selibulelele imvu, selibulelele izinyane lembuzi elingelasici, libe selilungisa thwa lidliwa konke lamangqina khona, lalimele umzimba kaKristu, libe selilidla with bitter herbs. Hayi izidla lezi babani awubhala bese sithi bitter herbs, pointing the bitterness of bondage. Wasebatshela ukuthi alikudli kuphela lapha lise-Egypt, indlela yonke lanxa lise-Canaan, lingafika eCanaan bengalibuza abantwana abangazalelwa ngendleleni, abazalelwe eCanaan, ukuthi kanti into kangaka sidlelani, lenyama emnandi kangaka. Libatshele ukuthi sase-Egypt kwaba le-Passover, ingilosi yadlula phezu kwemizi yethu, amazibulo angafi, hafa ama-Egyptians ayengazange agcobe igazi emgubazini. So every day nxa sikhumbula uJesu, nxa sisamukela uJesu, sibekwazi sikhumbule ubuhlungu bokugqilazwa nguSathane. Enye instruction kuthiwa kwakumele badle bengayibhoyili, bayidlipheki iwosiwe, bayidli wosiwe.
njalo ngithe ngibala kumele badle bebophe begqoke baceca baphelela babopha amabhandi belezicathulo enyaweni dala begqoka amanyathela bethwele amadoda bethwele udondolo esandleni ngoba kwase kulungiselela ukuphuma igazi likaJesu. uJesu njengomhlatshelo nguyothi singamamukela kakuhlalwa e-Egypt sesilungiselela ukuhamba siphume ebugqilini siye enkululekweni emangalisayo. Amanyatela luhambo livangelo kumele siliphathe sesibabaza senzele khona bonke baze bakubone ngamehlo. Mina lawe sidinga igazi lewundlu emgubazini wenhliziyo zethu, emgubazini yemlomo yethu. Abanye bathi balemlomo engahlalwa mpukane. Kwesinye isikhathi abantu bengakhuluma bayele kumele uzithulele. Ungathuliswa ukuthi awulamazwi okuphendula, uthuliswa ukuthi umlomo wakho usulegazi likaKristu. Gazi likaKristu. Umlimi asisa. Badla kubaba kunjalo bethwele so bebamadlodlonga kuthiwa ukudliwa fast chop ngoba sokulungiselela ukuhanjwa. Wena ongizwayo buya chop ensindisweni, buya fast chop woza kuJesu ngoba ufuna ukukusindisa sokuhanjwa zinsuku zokucina lezi impilo kasiyazi ukuthi siphathele. Buya chop ukuze sisindiswe sonke uJesu yeza masinyane asambeni senqede. Number 3, kwamele badle ngesinkwa esingela mvubelo. Ungabala 1 Corinthians 5 verse 7 uthi uJesu ngule yudlu lethu le Passover singabi lemvubelo eyomona kodwa sibe le sidle isinkwa esingela mvubelo eyokuthula leqiniso. Sikhiphe ezinye izinto nxa sekukholweni lempilo nale, sikhiphe ezinye izinto ezingekho right. uJesu uthi linanzelele imvubelo yabaFarisi, imfundiso ephambene lentando kaMlimi, imfundiso edumisa umuntu, imfundiso yamasiko, imfundiso esisuse ensindisweni sihlale evangelini. Badla babengadlela ukusutha, babengadlela ubulandi, babesidla ngoba uJesu wathi odla umzimba wami anathele igazi lami ulesabelo uba indlalifa umbuso wezulu. Mhlawumbe sithandekayo kasibuyeni kuJesu. Okunye kwangamela bebengenzeli lutho kodwa lapha kulento okumele bayenze kwakumele kuchitheke igazi ukuze ukukhululeka kwabo kube final. Selachitheka igazi eCalvary, inkululeko yami le yakho is guaranteed. Okwethu kuphela ukubuya kuKristu asigcobe ngegazi lakhe nxa icilongo likhala sibe khona ekhaya ezulwini umlimi abesesenzela kuhle. Pharisees babele mvubelo. Phela amadoda lana ayihlupha la. Ayihlupha. Mara ngeke ngigijime lapho kulo nyanto ngikhohlwe engikuthi nje la. Inhliziyo igedi lenhliziyo kumele livaleke ligcotshwe ngegazi. Ubhalayo uthela uJeremiah inhliziyo iyakhohlisa okwedlula into zonke ngubani ongayazi abese sithi mina uNkulunkulu ngiyayihlola ngiyicheke. Kumele sinikele izinhliziyo zethu, sinikele izinhliziyo zethu kuJehova azilungise, azihlola, khipha amaqhwala esono, azipende ngegazi lakhe, sebenzisa i-high soap sibe pure. Blessed are the pure in heart, ngoba bazambona uNkulunkulu babelesabele embusweni wezulu. Engufithizela kathesi ukuthi icilongo lingakakhali uJesu engakabuyi, inhliziyo zethu kumele zibe pure. Asizilungisi thina, silungiswa nguye ngegazi lakhe ahlanzisise ingaphakathi. Sithande labangasithandiyo, sikhulekele labangasiphathi kuhle, sesimsulwa sibe pure ngoba sekuhanjwa. Awuhanjwa asambeni sengiqedile.
Bible lithi bona bahlala phansi sebesidla laphana kwathi yadlula ingilosi yacheka eGoshen kwathola kule gazi yadlula kwazwakala umkhosi sokukhala wonke umuntu ngale kwaze kwafa lo mntaka Faro State House kaFaro kwakulezithombe ababesithi sibagcinile uNkulunkulu ingilosi yangena wafa umntaka Faro izithombe zikaFaro zikhona uNkulunkulu ephendula umbuzo uFaro wayebuza uMoses ukuthi who is this God uJehova lamandla uJehova uyaziveza ukuthi uNkulunkulu inhliziyo yami inhliziyo yakho kumele sigiqile kuJehova adile nayo ukuze sibe zindlalifa zombuso sokuhanjwa mlima senzele kuhle mlima siphathise sisaphila kulumhlaba akuzinduka amakhwapha asho njalo amandebele sisaphila kulumhlaba kasithembeni uNkulunkulu sisaphila kulumhlaba kasinanzeleleni ukubana inhliziyo zethu kule gazi elipendiweyo sinanzeleleni ukuthi bonke abasondelayo kabathole kuvuliwe emzini yethu bathole insindiso bathole ukukhanya igama lenkosi bese lidunyiswa sakuhanjwa zibonakaliso zitsho everyday ukuthi zinsuku zokucina izibonakaliso zitshengisa insuku zonke ukubana umhlaba usuzagoqwa uJesu uyeza masinyane mina nawe kumele sitholakale inhliziyo zethu zile gazi lika Jesu umlima senzele kuhle umlima siphathise umlima sigcine esandleni sakhe singali amathuba sesekhona woza kuJesu uJesu ufuna ukukusindisa asicindezele sikhuleke bakolungileyo siyabonga ukuyasithanda ungavumi isilahleke hlala nathi insuku zonke usigcine esandleni sakho thinta inhliziyo zethu sibe umsulwa ngogama lakho siyakhuleka amen hama usarasikiwe netariro Jesu ariko Jesu unuriwa angu nati muri rwio oh mbone sinyara mazambuziko nati Jesu unuriwa angu senzi muri oh mponesi oh muma tambuziko dimi Jesu muri yoba angucha angu imomu masiri serekima dofara demi kwajo mudangaro renyu ndati muri shisha angucha angu tenzi imomo pasi muzeredi majo imo mudangare enyu imiche
rwakangosara rwiyo rumwe chete rwakafanira kuti mwoyo yedu iimbe rwiyo rwajesu gwayana raMwari. Hama usarasikirwe netariro. Jesu ariko. Jesu unopfura Jesu iye Jesu imitenzi wangu Jesu handina Jesu ndotsvaka